رجب علی ایبرانی. حاضر. السلام علیکم خاله جان. السلام علیکم. یه مقدار 3 ساعت میکشویی؟ بیان خوش اومدین خاله جان. خانگی هم اساس تقاش سازن خاله جان. سازای تقاتم سازای خانگی هایم سازای. خوش اومدین خاله جان. وای. اوه. این تشکیلی ابی این نوز نعمت ابی 24 ساعت در تشکیلی خریه اومدی یک مخچه بودی وزیر اگه کنده شدی. وای در کجای خدا گفتی دختر کی صاحبی قچیز چورشتی بچه ما کلان کردیم و فایده حقش شما میبینه ما خوشتومنو گنده ما خوشتومنو نامشون چی؟ ازرائیل آمد. خاله جان خوش اومدن. خوش آمدم نه آمدم که خوب کردم آمدم. وای اما روزی همی کلین کرده میتونم اما معقول نبودی خیلی دیگه نگاه کردم میشین یک پیاله چای کش قاشوی ترنگی توی ندیدیم یک پیاله چای کش چای داری؟ خاله جان چای هسته اما قاشوی ترنگی توی ندیدیم دیگه ایره دور اومدیم تشنه موندیم فایده که بچه از آبو شما کشنیم و فایده که شما میبینیم دیگه شهر اومدی شهری شدی چی خیلی اوسینی کرتود کلتایه درستر کردن نمیشه اما اوسینی کرتایه باید که دیگه بچه خوبی من ایافتی بولوش برماده سوار میشی مرحمت گیرید خاله جان. چای بی آخه همینه کمتر اندوزی چای قاقشه نمیشه سیاه و دم کرده میمونی مهمان داشتی؟ نه خاله جان. برای خودت؟ السلام علیکم. السلام علیکم. خوش اومدی اوچا جان. خوش اومدی. کدام شمال و پرام؟ مادر جان خوش اومدین. یک هفته میشود این زنک سیم برای آش پشت ایستایی که مقصد مادر میوید همین قزنگ میزنم بچم ای پای این مگزینم ای پای این کارو برم. خوش اومدین اوچا جان. خوش اومدین. خوش اومدیم نه اومدیم که اومدیم اکو بچم کدام شمال و پرام؟ شمالوی مهر و محبت تو بچم ای وای دستیرت خوبه اوخی؟ خدا بشکر کار دنیا میشوم باید همه وقت اول دیگر باشیم همه وقت اول اول دیگر با خبر بشیم. همین مهری تو که میکشه بچم همه چی بهانه میکنم سونگم میگیرم دویده میگم خیلی خراب شده بچم وای خیلی چای نمیتی بیچاره از کار اومده تشنه بیار زنک جان چی داری؟ چی خود کردی؟ خوش کردگی مادر جان. هی خیلی دستات گلای خدا زبانت بلبل برا زنک جان بیا درام صدقه. تو چیقدر مهربانی میکنی امینه؟ تو چیقدر مهربانی میکنی؟ چیقدر دوست داری میکنی؟ همینقدر برای تو عزیزه همین دوستان عزیز یک لحظه با دقت خواهران مادران و اپاهای عزیز میرسونیم که شرکت فابرلیک برای شما شرایط خوبی کاری را فراهم آورده که شما میتونید در خونه‌تون هم خرید کرده توسط یک تلفن موبیلی بیزنسی خودتون پیش برده در یک ماه بگیم از 3000 تا 8000 تومانی مبلغ پولی را به دست بیارین. برای به کار قبول شدن نه زبان روسی را دونستن حد میای نه زبان انگلیسی را دونستن حد میای و در یگون جا هم کار کنین یگون مانع نمیشه یعنی که یگون کارخانه دولتی هم کار کنین با میتونید که در شرکت فابرلیک یعنی که کار و فعالیت کنین. دوستان عزیز برای به کار قبول شدن واتساپ اپای نمیجا موندگی واتساپ اپای عدالت بانو در این زیر ویدیو موندگی همین اپا در اینومی سامونه رجب علی ایبرانی می نویسین در واتساپش مراجعت میکنیم به پول رجیستراسیون میکنه تمام نازکی‌های کار شما را میفهمونه و یک چیز دیگه نگفتن همونه که شرکت فابرلیک بهترین تحفه ها را برای کارگراش پیشنهاد میکنه یعنی که حاضر شما اگر رجیستراسیون کنید اشتراکچی یعنی که تحفه
мошин, яъне ки мошин мондагиян то моҳи октябра, яъне ки айҳози касе ки регистратсия мекунад то моҳи октябра метавона ки ҳам мошина бибра, ё метавона билет ба сафар Дубай мақсадига бибра, метавона ки бо якчанд тӯҳфаҳои дигарам бибра. Хулоса ҳозир бидорем регистратсия кунем, бо одамое ки нав регистратсия мекунем, я ду нафари дигарам регистратсия мекунад, ва бо якчанд намуди тӯҳфа гуфтагиян ки мақсад бурд мекунанд. дӯстони азиз, ҳама касои намин номерои апаи адолатбонуда менависем, кадоме ки коргари кор фақат барои бонувон ай. ҳатман менависем, айноми мо муроҷиат мекунем, апа тамоми нозукиҳои кора 100% шуморо мефаҳмонад. бисёре ҳастанд ки мегӯянд ки кор дар ширкати фабрилӣ кардем нашид, ин гапҳо ҳамаш дарӯғ ай. меҳнат кунӣ, ҳаракат кунӣ, ҳама чӣ мешавад. дӯстони азиз, ту чӣ қа меҳрубонӣ мекунӣ амина? ту чӣ қа меҳрубонӣ мекунӣ? чӣ қа дӯстдорӣ мекунӣ? ҳамиқа барои ту азизай ҳами. модарҷон, ин зан мешава, модари фарзандо мешава, фарзандои нозанина ба дунё оварда аз анисҷону мунисҷона. модарҷон, ина бибин, доим хона тозаву озода, хӯроки гарм ҳамавақт тайёр. модарҷон, либосо шуштагӣ тоза карагӣ. хай модарҷон, ман чӣ ба беэҳтиром мекунам? ман модарҷон меҳру муҳаббата нисбати зан, эҳтирома нисбати зан, ҳама ина ман модарҷон аз шумо омӯхтам. шумо доим тараф яккам мегем ки бачам бо нашава ки занта биранҷонӣ, нашава ки келина хафа кунӣ, нашава ки чизи дилхоҳи занта нахарӣ. ё додар ман мегем ку духтарои холама келин кардем. ман ҳамин чизоро модарҷон мебинам, айрӯи суханои шумо нисбати занам ҳамихе амал мекунам. бовар ки ҳамихе хушбахтам ки модарҷон ҳеҷ нагуфтани широнаи парвардигор ки худованд манам хеле зани нозанинам, хеле зани меҳрубона насиб кардааст. эй ва ё ҷиҳанои ман меша, фаҳмидӣ? ва ё духтари хоҳари ман меша. агар гапи мара мегирифтиву духтари хоҳари мара мегирифтӣ, ҳоли ирӯз ман чӣ хел меҳрубониҳо мекардам. ту и пистаи бемағза ва ӯ ҷиҳанои ман баробар накун. фаҳмидӣ? ин ҳеҷ вақт ҷои ҷиҳанои мара гирифта наметавона. ягон ҳунар надора, ягон бало кор ай дасташ намебиёяд. гӯш кун мана бачам, ҳолиам сари вақтай. биё сартеша, ами дугу дард дорӣ. ами яксола алимена пешакӣ метӣ. як занет метиём ки 16 сола 5-5 ҳунар дафкша бачам. мада тамоман маъқул нестай ҳами зани ту. гӯш кун модарҷон, мада на 18 сола дар кор, на 19 сола дар кор, на ёш, на гуфти ҳамун гапҳо пири. мада ягон намуди духтар дар кор нестам модар. мада ҳами зиндагии ободи худам дар кор, сарбаландии ҳами фарзандом, хушбахтии ҳами фарзандом, хушбахтии ҳами занам дар кор ай. фаҳмидӣ модарҷон? шумо чӣ хел модарин? шумо ба кадом рӯ модарҷон иқа фарзандора калом карден, ба кадом рӯ мехезин суханҳоро мегӯед ки занта берун айдар ка? чӣ хел дилтон мешава фарзанди мардума бадбахт мекунед? чӣ хел дилтон мешава ки оянда наберотон муҳтоҷи рӯи дари хола ва амаки дигар шаванд? модарҷон, чӣ хел дилтон мешава? модарҷон, ман зиндагима дӯст медорам, зиндагима барои ман қадр дорам. ман ҳеҷ вақт аз зиндагим камдан нестам. як чиро фаромӯш накунед модарҷон, чӣ хеле ки мо барои шумо азизем, чӣ хеле ки мо барои шумо ширинем, чӣ хеле ки мо барои шумо қадр дорем модар. оилаи ма, фарзандои ма барои ма ширинам, барои ма қадр доранд ва ма зани сармидорагӣ надорам модарҷон. мефаҳмед? подписаться ва лайк ва комментарийро фаромӯш накунед. Раҷаб Али Ибронӣ.